بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. لبيت عزتري مسلم أخونا أختنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدب أخلاقي ما صفته جواها كدكوا هندوغا إيج رياسة اللي بي صفها جمتشن علوم ميدو وها كدكان إسفاكي لبيت أخونا أختم أدب أخلاقي ما صفاء مقام لبومغ ما كوريكا إورما ماتيري مقام حقيقة إسلام دينوغا دبافا و صفاء بسمه أرمين كورا هوريها أركمه قبول وما نوم إيجا ماتشبينا و إسلام دينوغا ماتيري أساسه هذا لبت أخونا أختم إخلاص تركم نورا أرمين إبس أركمه الله سبحانه وتعالى قبول النقربان أركمه الله سبحانه وتعالى قبول قرباني إكم قاد شرط فرهم وجن أي إخلاص تركما إسلامي شريعة التبا وجن أركمين أدا كور يعني ميد أرمن بلالاني مي إخلاص تركما كي كباكا دنا بيكرم بدار واقتو إخلاص تركما كي الله سبحانه وتعالى جا وجفول أداجن الله سبحانه وتعالى جا روحي وديكتون لبومن إديجن الله سبحانه وتعالى كثرتون دارميا ثوابا إديجين دكون تركمنتي ميستكون تعريفا صنايا مدحين إدمنتي دنيوي منفعل لبومج إدمنتي خالص هتكون الله سبحانه وتعالى أركم كرمه أيه إخلاص تركمك هذي ما لبت أخونا أختم أرمنج هريها أركم قبول بيني مي شرط مي كنت أرمنج hituga furihama wege alukamen ada kurayaruga alukamakun alumen duniyawi manfaayakan edigen nuwan hama efada mistakunga taarifa madaha sana libum bes alumen edigen nuwan efada eduntake alumen hituga wajjikamga waninama e alukame Allah subhanahu wa ta'ala qabulan nukurafan Allah ta'ala qabul kurafani khalis hitakun saf hitakun ilaha kurave alukam hevi ma labid akhuna akhun imam ibn qayyim rahmatullah alayhi darwani ಅಳೆಗ್ಗೆ ಹಿತುಗ ಮಿ ದೇಖಮೆ ಜಮಾನುವಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಬುಮ ಯಾಳುಕಮಕುಂ ದುನಿಯವಿ ಮಂಫಾತಗೆ ಮೀಸ್ತಕುಂಗ ತಾರೀಫಾ ಸನಾ ಮದಹಲಿಬುಂ ಎದಿ ಯಾಳುಕಮೆ ಕುರುಂ ಮಿ ದೇಖಮಕಿ ಮಿ ಅಲಿಫಾನಾ ಫೆನಾ ಎನ್ನುವಾನೆ ಫದೆನ್ ಅಳೆಗ್ಗೆ ಹಿತುಗ ಜಮಾವಾನೆ ದೇಖಮೆ ನೂನೆ එහෙම ලැබෙත් අඛුන්නා අඛතුන් අල්ගුමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලාෙන් අලුකන් අදා කුරා එරුගා e alukama ki khalis hitakaya ki Allah subhanahu wa ta'ala kurebe alukama kamuga hadan ebejhe erun alukama kun alugmenna manfa qur'ani ikhlas terbu masha ikhlas terumga makama matir kamuga machan adi ikhlas teringa wahaka takire qur'ana man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga sunnatu ga waraginen waradugen asfawe ifada ayatakun adi ifada hadis takun alugmenna mi kamuge muhimmukan hagigatu ga bayan kodde අරුමෙන් ඉඛලාස් තරිවෙගෙන් අරුමෙන් කුරා කොම්මෙ කමකි එයි අල්ලාහ් ටකා කුරවේ අලුකමෙ කමුග අරුමෙන්න හෙදිදා එමෙ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද් දෙවා ෆා බස් ෆරග්ගාස් ඔබේ මිහෙකු ખાලිස් තකාගෙන් හින්නිය ખાලිස් කොග්ගෙන් එමිහෙග්ග අඹි මීහාගේ අංගාගා ලව්වා දේ කායති කොල කීස් එනේ දරුම සවාබ ලිබේනේ කමක කමුග හෙදිදානේ හමේ ෆදෙන් එකලිෆාන් හදිස් කුරවා ෆාවේ එබේකරුන් හංගුරාමේ වඩාගෙන නැවි හිඳුගා මදීනාගා එකේකි උසුරතක හැදී හංගුරාමාගා බෑරෝඩා නුගන්නවනු සහාබින්න ඒ ජිහාදුගා මයක්කන් ලිබමුන්දේ ඒක සවාබ ධර්ම ලිබමුන්ගෙන්දේ සෝබකි එබේකලුන්ගේ නියතුගා සෝබුන් ජිහාදුගා බෑවරුන්ගේ මය නියෙන් එබේකලුන්ගේ හිප්පුළුගා නමස් උසුරු දිමාවුන්ගේ සෝබුන් උසර දිමාවුන්ගේ සෝබුන් ඒ ජිහාදුගා බෑවරෝඩා නුගන්නවනේ නමස් එකලේෆාන් හදිස් කරවනි එබේකරුන්ගේ ඒ මය නියතුග සෝබුන් එබේකලුන්න මිකම්ග ධර්මය සවාබ එබේකලුන්න ලිබමුන්දේ එහෙම ලැබෙද්ද අඛුන්නා අඛතුන් අල්ගොම්මෙන් මි දුනියවි කංකම කුරිමතිලා එරුගා අල්ගොම්මෙන්ගේ හින්නේ ખાලිස් කොෆකම්ග වනිනම අල්ගොම්මෙන්ගේ මොලි දිරිවලුන් එයි අල්කමක්කමග හදුමුග ෆුර්සත් අල්ගොම්මෙන් මියති ෆයිවෆ අල්ගොම්මෙන් කයබොයි හදා එරුගා අල්ගොම්මෙන් නිදා එරුගා වෙස් හින්නේ ખાලිස් කුරම් වේ මිකංකමකි කයබොයි හදා එරුගා මිසාලක ಹಶಿಗಣುಗ ಜಿಸ್ಮುಗ ವರು ಜಿಸ್ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಕೊಮುಗ ಹೀವಾಗೆ ಮಟ್ಟಕ ಎತಿಮನ್ನ ಮಿ ಕಾಯತಿ ಕೊಳು ಮಿ ಕನಿ ನಿದಾಹನುಗ ಅಳ್ಕೊಮೆನ್ ನಿದಂವಿ
Allah subhanahu wa ta'ala alkun ada kurumattaka fati helu mattaka algun men jismuga waru jissu mattaka hashikanan aramed dinu mattake minidani mifada niyategga algun nidafu kamuga waninama algun menge e nidumun was algun men sawaba daruma libamun ganda hame gotal lobeda khunna aftum algun men wazifa da arugaves hinniya khalis kuramwi mikamaki abidarinna heda kurumattaka mambe fanna khardu kurumattaka ihsan terumattaka kurakamekke eniyatu walumen wazifa ada kurakam ga waninam e wazifa kiwes alukam kamuga wegendan abim ves firin na khidma kuraaruga darin tarbiyat kuraaruga gega tibegen ekanta kuraaruga hinni khalis kuram be mikama kitimanne islami jile islam dino khidma qur'an jile timanna tarbiyat kurumattaka kurakameke eniyatuga darin tarbiyat kurwejjukam ga waninama mahamba fanne ege sawaba daruma libi libi hunna hame faden verin rayatun khidma kuraaruga wes mi Allah subhanahu wa ta'ala hawali kurwafa wa amana tekkan dane eniyatuga e alukan ekan furihamen ada kurumga niyatuga ekan kurwejjukam ga waninama verkamuga e hunna huriha duhaki huriha wakutaki wes emiheka sawaba daruma libi libi hunnane kamekamuga wegendan hame faden mudarrisun dari warunna filawatan naga deruga wes hinniya khalis kurambi mikamaki islam dine khidmat qur'ane islam dinu ga difa'u ga tedwane darintake tarbiyat kurmattaka timna qur'an masakkatake eniyatuga darinna kiwadi fikam ga waninama eklahu ga hede qur'an komme wagut kiwes e mudarrisaka sawaba darma libi libi hunnane wagut kole hame gota algun men kasratu qur'an ruga wes hinniya khalis ko fikam ga waninama furi masihatak ga hurma Allah subhanahu wa ta'ala en alukan ada kurumuge hiwage kam jismal libigatu mattaka libbadinu mattaka kasratu qura kam ga waninama eniyatuga kasratu qura wejju kam ga waninama algon men kule koliwartakum algon men ge duwa duuntakum kasratakum salgum na sawaba daruma libi libi hunna hemima lobe da hunna akhtum algon men mi hituge niye khalis qura wejju kam ga waninama algon men mi qura huriha kame duniyawi huriha kamen e algon na sawaba daruma libene kame kamuga hedum ga fursat algon men miyati fahiwa hemima Allah subhanahu wa ta'ala en algon khalis Quran algon men daswajj kamuga waninama den dunyawi huriha kamegga alukan khalis kurma emihge wazifata tahuga nodada kuranje masuliyat tahuga ikhlas terumuge filawal oromenna wani libigin gosfa efada mihako Allah subhanahu wa ta'ala en alukan khalis Quran daswajj mihako dunyawi kankama kurimatillah henduga wes wazifatan ada kuroga qurairus masuliyatan ada qurairus emih ikhlas terwan emiheko efada miheko zimmataka farwa koden Quran efada miheko gadiyen nujhen efada miheko wazifa in ihmalen nuwan sabaki emiheki Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas terwa mih efada miheko dunyawi kankamuga wes farwa koden Quran ehvima Allah subhanahu wa ta'ala ngalgon men ikhlas terwan das kurambi ekan ngalgon men das kurawij kam gawaninam efada mihege kibaga mi ma akhlaqi sifeki goto gawes ekan emihege kibang fenigendan Allah subhanahu wa ta'ala algon men ga amala bahuga algon naki Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas terwa bekam galawash amin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh